What's up? It's me, Chester Owen. Kung bago pa ka sa akong channel, ay kalimut mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para mas update ka sa akong mga video. 2,000 years later. So this is my first vlog. So ang mo nako kay 10 facts about me. Facts number 1. Akong full name kay Chester Owen Villaflor Estrella. Facts number 2. Akong nickname kay Covey. Chester Owen Villaflor Estrella. Nganong Covey kay C-O-V-E. Una sa kong one. Sa kong full name. Facts number 3. Akong edad kay 17. Baby ba? Baby face. Baby anymore. Facts number 4. Akong birthday kay February 15, 2003. Facts number 5. Grade 12 na ko next school year. Kung maka-eskwela man, madayon ang klase karong next school year, kaya mag-grade 12 na ko. Facts number 6. Nagpuyo ko sa barangay Tiguma, Sunrise Village, Tiguma, Pagadian City. Facts number 7. For me kabuok, bagigsoon, ako ang eldest, tapos ako ra po'y lagom. Pero ako mo'y gwapo. Facts number 8. So hilig ko scouting, then isa po ko ka Eagle Scout from Zamboanga del Sur, Pagadian City Council. Facts number 9. Na ako'y fraternity member ko, Alpha Kaparo Fraternity. Facts number 10. Guys, ako ka-fan og Ginebra, Barangay Ginebra. Post mo niya yung mga picture. So, that's all for today's video. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more videos.